Ya Rabbi salli alaihi wa sallim ala Nabi Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah dan diridhokan oleh Rasulullah, itulah tadi selawat dari Marawis USM. Mari kita lanjutkan acara pada malam ini dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan dilantunkan oleh teman sendiri, yaitu Ustadz Julian Syah SAG. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi. Al-Quran, tapi jangan lagi ada yang bersuara. Lebih mulia suara yang ada di depan daripada di belakang. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما بديلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulul karim. Semoga setelah kita dengarkan lantunan daripada isi Al-Quran meningkatkan keimanan kita serta kesadaran kita dan kecintaan kita kepada Al-Quran dan senantiasa ingin membaca Al-Quran tersebut. Kepada pembaca kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita ini mendapat pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah dan diridhoi Rasulullah,
kita akan melanjutkan ke acara ketiga, yaitu pembacaan kitab Maulid Ad-Ni'amani yang dipimpin oleh guru kita Habibana Hamid bin Muhammad Amin beserta para habaib yang ada di hadapan kita. Padanya waktu tempat dipersilakan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد حبيبك شافع المصطفى. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد على الورى رتبة وعرفا. صل عليه وسلم. صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوزان. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وعافنا واصف كل الهجاء. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وأسر قلبه وفنفا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد نحل في حسنك الممنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، رب ارض عنا رضاك الأرفان. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعلنا في الجنان أجمعين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد رافق بنا خير خلقك جمال. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل
صل على محمد يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله ولا إله إلا هو رب العرش العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبي محمد صلى الله عليه. اللهم صل وسلم على جسد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم عليه الصلاة والسلام.
Oh
والحنين
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا. نور الله عبده من به بذكره أعد به من نالا. هو رحمة المولى تعمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا. مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا. واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان. بين ماء فاستفيق من غفلة أنت وكن يقضانا. واعبر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا. لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا. وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإلهي صانا. غفره الله ما اختاره وما برك مثله إنسانا. وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا. يا
إن تجد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله جئت بإذن الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا يا ليت بالحكيم رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا ليت بالحكيم رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يوم الولاية والبداية 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 يوم الولاية والبداية 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 انت جئت يا طه بنور الهدايا يا رسول الله يا رسول الله جئت بإذن الله بكل المرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يوم الولاية والبداية 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 يوم الولاية
Rasulullah sallallahu ala Rasulullah sallallahu Sementara baca kita. Duduk yang lain, duduk begini yang lain. Yang tidak berkepentingan duduk begini. Duduk. Sallallahu alaihi Muhammad. Duduk yang lain. Duduk yang lain. Minta tenang kembali. Karena masih proses pembacaan kitab maulid kita. Mari jaga adab sopan santun di majelis. Satu kali lagi saya minta, mari kita bersama menjaga adab sopan santun di majelis. Sementara pembacaan maulid tidak ada suara lagi yang saya dengar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. sallallahu alaihi هكذا نزل الإله نعوده في القطب بين عاللات بيانا غرس مساك النبيين لما أتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسول لتعلمن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير المختم يمشون تحت لوائه من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا غدت دعك وأنا حتى أنادى ارفع وصرت وقل يسمع قولك نبجو بكر جبال يا الله
وأكرم الخلق على الله فضرب جل من معط تقاصر عن الله كر شكرا واسم محمد كلمات سحال عن القلوب الرانا صلي دائما على وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
على نبي محمد صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن ابن من ما شاءه قد كان، حملت بالأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب والبرهان، كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى ابن المظون عيانا، وهو ابن حاتم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عز في ذلك شانا، واحفظ المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا، فهناك كيف اعلم بربه إلى إسماعيل كان للأب معوانا، وبها أخذ اللطف من رب السماء أقصى الأدى والهم والأحزان، ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان، من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأدرعت رضوانا، سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، إلا الله والله أكبر، سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ورضا نفس عرشه ومداد كلماته، وتجلت الأنوار من كل الجهات، فوقت الميلاد المشفع حانا، وكرما ومصيما
Pakaian dan aksesoris yang ada semua insya Allah akan bersaksi nanti di yaumil akhir. Maulid Al-Mustafa Nabi Muhammad SAW. Untuk itu mari kembali kita tenangkan hati kita, ikhlas dan niatkan hadir di tempat ini semata-mata hanya ingin mendapatkan ridho dan berkah dari Allah dengan kekasihnya Nabi Muhammad. Untuk itu kita kasih Habib Hussein bin Usman Al-Hamid untuk tutup dengan doa kepada beliau. Kita persilakan dengan hormat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Doa. Doa ini doa. Doa dulu, tutup doa. Ada dulu. Itu tempat. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ini doa dulu. Kita tutup doa baru kita dengar ceramah. Selesai itu makan songkol dan telur. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa la kasratina man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyil al-ashjana. والله قد عدنا عليه فما يساوي القوم منا ويكون ثنانا لكنه بل في سرائر الداء لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ انتزعنا في المودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وخليفه وسبه دين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجبنا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا
أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن خطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب لمن ودعنا والمحسنين من أجاب نداءنا والحقوق وطالبنا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة الله في بضاعة واكم كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وحسن حتمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجعله وعليه حرقت ريح الصبا غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. Turi putih, turi putih. Turi putih, turi putih, ditandor ing kebon abung, obat sere dibayar moira kembali Allah. Turi putih, ditandor ing kebon abung, obat sere
Indonesia Raya. Semua putra putri Indonesia, sepasang kembar lari. Ajib jos Indonesia Raya. La 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 yang harus kita jaga. Tanah airku kaya alam dan pulaunya, mari kita rawat itu semuanya. Oh tanah airku Indonesia, oh tanah airku Indonesia, oh tanah kita semua Indonesia jadi satu garis dalam katulistiwa. Kita setujuan bersatu padu dalam lagu Nusantara. Kita semua Indonesia, bahasa satu bahasa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itulah kita. Satu padu itulah Indonesia. Oh tanah airku Indonesia, oh tanah airku Indonesia, oh tanah airku Indonesia, oh tanah airku Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah melakukan syair-syair, pujian-pujian kepada Al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dirapikan begitu anak-anak. Dirapikan kanan. Ibu-ibu sadar ki. Duduk. Nanti sudah ceramah. Duduk, ceramah. Duduk. Hening cinta dimulai. Duduk. Selamat datang Pak Dewan. Semoga. Baik, ibu-ibu. Oh jamaah. Jangan bikin dulu rampas telur. Apalagi perempuan ada di tubuhnya masing-masing. Bapaknya di rumah itu sudah siapkan satu orang. Ibu-ibu, yang bikin ambil telur kita. Ada telur abadi.
Dia itu telurnya istimewa tanpa ditusuk tak gantung. Itu ajaib tanpa ditusuk, tapi dia tertun terus kemana-mana. Jamaah, lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini hilangkan hewannya, ini untuk mau ceramah. Kalau saya pakai efek-efek. Cik cik cek. Ya. Tes. 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 Ya, oke. Alhamdulillah. Tambah parah ini. Dia terlalu banyak diputar-putar di dalam. Tes. Tes. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di hari ini pertama dan yang utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Jalla Jalal. Selawat salam kita haturkan dan kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Sebab di hari ini kita sudah memasuki acara inti, yaitu mendengar nasihat maulid daripada guru-guru kita. Adapun nasihat maulid yang pertama yang akan membawakan nasihat maulid yang pertama, tamu kita dari Jakarta bersama Bapak Jenderal kita, yaitu Bapak Dr. Habib Abdurrahman bin Ja'far Al-Habsyi dari Condet. Beliau yang akan memberikan kita nanti nasihat yang pertama. Beliau salah satu pengurus dari Yayasan Syekh Ali Jabir. Kepada beliau kita persilahkan dengan hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi lisidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina matimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Yang sama-sama kita hormati dan kita cintai sahibul majlis Al-Habib As-Sayyid Hamid bin Muhammad Al-Hamid, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala sehatkan beliau, panjangkan umurnya, Allah kabulkan segala macam bentuk hajatnya, Allah kuatkan beliau dalam dakwah meneruskan panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para
hadir para habaib yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para sesepuh masyarakat, para tokoh-tokoh masyarakat, baik dari TNI dan Polri, wabil khusus sahabat saya Bapak Jenderal Andi Kaharudin, dengan wasilah beliau saya sampai kepada tempat ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pencipta kita, yang maha melihat segala macam bentuk perbuatan kita, maha menyaksikan segala macam bentuk sikap kita, maha menatap segala macam bentuk tindak tanduk kita, maha mendengar segala macam bentuk permintaan dan permohonan kita. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang setiap saat, setiap waktu, setiap detik menurunkan rangkaian kenikmatan yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya yang begitu agung dan kebaikannya yang begitu tinggi, lebih banyak menghadirkan kepada kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia, anugerah demi anugerah sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagai hamba-Nya, tidak ada yang dapat kita lakukan sepanjang hidup kita, dalam setiap tarikan nafas kita, derap langkah kita, detakan jantung kita, alam pikiran kita, kecuali kita mempersembahkan dan menghadirkan rasa syukur kita yang tertinggi hanya kepada Allah, dan keimanan kita yang paling kuat juga hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya, syukur yang dalam setiap untayan kalimat syukur yang kita persembahkan kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang melambangkan kita ini betul-betul hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmat yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka kami Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Syukur yang menjadikan kita hamba Allah yang terus mengingat padanya, karena Allah menggandeng dalam Al-Quran kata syukur dengan kata mengingat Allah. Maka beringatlah kalian kepada aku Allah, maka aku Allah pasti ingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah ingkar. Syukur yang kemudian menjadikan kita dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian, sebagaimana firman Allah dalam surah, tidak akan pernah memberlakukan azab dalam kehidupan kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan banyak bersyukur kepada Allah dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang pernah Allah wasiatkan kepada keluarga Daud alaihi salam dalam firman-Nya, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga, terus akhlaknya, baik perangainya, sopan dalam pergaulan, pemimpin agung, panglima yang gagah berani, seorang suami yang bijaksana, pengemban risalah ilahi, penyabar terhadap segala macam bentuk persoalan umat manusia, Nabiyyur Rahmah, Nabi yang kehadirannya menebar rahmat bagi seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali kami persembahkan, kecuali kami jadikan sebagai persembahan rahmat bagi seluruh alam semesta. Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, jika engkau ditanya apa rahmat Allah yang paling agung, paling mulia, paling tinggi yang Allah persembahkan di atas pentas bumi ini, maka jawabannya cuma satu. Rahmat Allah yang paling agung, paling besar, paling mulia yang dipersembahkan di atas pentas bumi ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyyu taubah,
Nabi yang mendidik umatnya bagaimana merintis dalam indah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabiul Huda, nabi yang membawa hidayah. Kemudian hidayah tersebut ditebarkan kepada seantero penjuru dunia, yaitu baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita sebagai umatnya, semoga kita mampu dengan serius, sungguh-sungguh serta kuat mengikuti rekam jejak sunnah-sunnahnya hingga di yaumil akhir. Kita semuanya diperkenankan untuk digabungkan serta dihubungkan bersama rombongannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di sini buktinya apa? Sebagai bukti apa? Cinta. Jika berbicara tentang cinta, maka tidak akan pernah habis. Setiap pecinta pasti akan merasakan nikmat ketika dia sedang jatuh cinta. Ada anak muda, dia jatuh cinta sama kekasihnya. Kekasih sama dia. Kalau kau benar-benar cinta, apelin saya 1 minggu tidak. Dan dia lakukan.